Tutinskoj pošti isporučeno je novo dostavno vozilo marke Fiat Panda, namijenjeno isporuci pošiljki u seoskim sredinama. Na ovaj način unaprijeđen je rad pošte, a i pružaju se kvalitetnije usluge korisnicima. Staro dostavno vozilo u Tutinskoj pošti zamijenjeno je novim, pa je rad poštara na terenu znatno olakšan. Rad na terenu mi je olakšan duplo, imam službeno auto, zimski opremljeno i sve. Znači, rad mi je olakšan, mnogo mi je rad olakšan. Gde sve idete sa ovim autom? Idem Mojstirsko-Draške planine, Svetim reonom idem tamo, držim Štavicu isto ovde, tako ta sela. Kako je bilo prije? Pa i prije sam imao auto, ali ima godina i 8 mjeseci se pokvarilo, sad su mi nam dali novo. Znači sad je... Jeste, a bez auta je teško raditi. Kako je u zimskim uslovima kad idete po terenu? Zimski uslovi gore su dosta otežati posao. Upravnik pošte zadovoljan je odnosom odgovornih prema pošti Tutin. Javno preduzeće Pošta Srbije pomaže i pošti Tutin, pošto smo mi na tačku stvari odakle počinje i gdje se završava Pošta Srbije, jer smo na samoj granici. Bitno je za nas ovde da se opremamo i da dolaze nova vozila i da nas poslovodstvo od generalnog direktora do direktora radne jedinice razume maksimalno zbog naših uslova i geografskih i vremenskih na ovom području i za to nam obezbeđuju ove Pande. Mi smo pre par godina dobili za Ribariće, Delimeđe i Mojstirsko-Draški deo i novo vozilo ovo gore za Tutin. Međutim, sad smo ponovo smo dobili ovo vozilo iz razloga što se to prvo pokvarilo, a oni su sad obezbedili novo, evo na 390 km, samo što je došlo iz Beograda do Tutina. Pošta neprestano radi na osavremenjavanju svojih usluga, dodaje Kurtović. Sad u situaciji da pravimo neku mobilnu aplikaciju, da Poštar poštar, znači to će da bude da i poštar na terenu se obuči, pripremi, da može određene usluge poštanske da vrši. Posebno je bitno za ove poštare koji su po terenu, jer imamo 98 sela i da u svakom selu poštar može da uzme ekspres uslugu, da je donese, da korisnik ne ide. Ići ćemo na varijantu opremanja poštara da oni i naplate one račune kad mu dodeli da mu ga naplati tamo i da mu da račun isto ko što u pošti se izdaju plaćeni računi, tako će i tamo poštar se osavremeniti. Znači idemo na usavršavanje usluge da bi dobijali korisnike. Kad se tiče ekspres, mi smo apsolutno najpokrivenija institucija iz razloga što smo pokriveni na teritoriji Republike Srbije. Apsolutno u svakom selu pošta postoji, zato smo i najprikladniji za korisnike. On ističe i problem ukidanja komercijalne banke, posebno za poljoprivrednike na selu, pa ih poziva da otvore račune u poštanskoj štedionici, jer svoj novac mogu podići u svakoj pošti na terenu. Iz razloga da ona sa Pešteri koji prodaje mlijeko nema potrebe da dolazi potino, čeka redove po banaka i bankama pravi problem, a i sebi gubi vreme, nego da kad otvori račun u poštanskoj štedionici, u svakoj pošti, znači u Delimeđu, Ribariću, Leskovi, Crkvinama i Tutinu od 7, znači u Tutinu od 7 do 19, a u poštama u radnim vremenima, pošta na terenu može da podiže te svoje pare, da ne gubi vreme i dolazi. Znači, samo otvaranjem u poštansku štedionicu računa, dođe, otvori račun i automatski može da mlekare će prebaciti pare na njegove račune. Upravnik pošte ističe i problem sa kojim se svakodnevno susreću poštari na terenu, a to su zaključane zgrade gdje postoje šifre. Poštari ne mogu da dođu do građana. Kaže da ne postoje ni poštanski kovčežići, pa je rad poštara znatno otežan.